à rồi tôi thấy lâu thiên tôi cả hàng ai đừng ấy hơi phải chia con trai ấy vợ ba pin năng bọc là nhom pin năng trắng phải lan hay ấy hên vô lan thêm chi tiết ấy có tảng bám đấy cái này đang thằng nhom nơi cả đây phát nhom ơi thôi nhá nè cái camera nhom ơi thôi cái này sầm báo nó sầm bắc sầm đi nắm độc mình dân sinh mã y cứ cùng chặt khlen mọt mình lỏ chuối bằng bạt rồi liệt nâng sri srang tam mình chạy mình prom tem nghe rom sala không mọt cõi bếp ra bạc mùi tiếp trầm tại pi mưa riêng phần nóc ai pra bạc bàn tận đỏ bấy khai anh mẹ làm thưa ca đi à chúng ai tới ban tới làm tới cái rê đó đào lên đầm bón tới chia mơm hộp cái rê khơi cho anh nó cái rê cho đó mấy mới tha ăn lại vì sao na đây thằng con đặt mua anh làm từ nè đây được cái con đó này nhặt đây pôn mùi công cái con này mùi đàm dạ con Alaska sao đầm mực sao đầm pong sao đi pong cái kia pong cái rê pong ấy phong cái đấyนี่เนี่ยmua được cái đấy nó nói mông bạc một con nào mông bạc đào sao tụi đào vậy thằng khách vô máu uất dương tiết rồi một dương nó thương mấy cái thơ ta kết định khơi chứ bạn này là con trái ở mua kia tự ban tay thì không ọp đây đám nhẹ xong phun prap mà kia ta mưa được ở đây đập pe hết niềm ban tới cô là lực từ chất thế này một lực thực chất như này nè mưa lên thọt bao sau đó nó tụt suy khăn in là sau đó bao là nơi nào mưa được lương sớm mất nữa thằng bằng ngàn nè thực khăn được thường út dương hả một dương samida mà anh ngon xong nằm mà mắt khói anh thốt thưa ca vào đâu vậy anh được anh không không sai đó anh bọc quản lý chào anh bơ quật anh toàn á anh thằng khởi dục vô nơi so con trang mấy anh cho bạn đấy anh bạc đi muốn vô cái chai muốn nó được về hết anh hiện chụp thưa hỏi tôi chẳng anh thưa anh thưa cặp con ta thưa đầm bấy ở đây chọc con tra thế bữa chết anh trang thưa anh làm anh bị lăng thưa ca sao đây anh làm anh lấy con anh đã đưa con này được rồi nó sẽ ú rồi chắc là nó có phong lăng nào thì anh nó ngày mưa nè anh mưa cái đây mưa nè ngày mưa sẽ một hộp khăn nhỉ mực dịa con dịa con Alaska mà hôm nay nick bớt đông thmo lần thmo lòng đấy ngày mưa bùa một cái đám kia phân lá này nữa anh chụp ca lớn anh thưa năm bay bị chọc con tra ta nơi miền này thế cái này kia khó nữa vì cho ai tới cái mọi tới ọt lắm mới kê ban tay mơ bong thì mình đuôi mới kê mình muốn tới cái ban tay tới Facebook giống mình muốn tới ban tay mình tay ban tay men rồi con đây mà visa đó không thích giáo đi đừng là chuyện ai bắt thực chất ở ban màu cà rê một nhóm đi lấy khi mà buồn nơi bên cà rê chỉ lơ lan vài ai cùng từ nè này đi chọn cặp từ này chuột ban nhóm tập tuôn ngược mong má không lời nó miền đặc ca si son chụp nút tê đầm bay chẹt đập lên nâng đại không phải chạy trên sông không trong từ hốt cùng hơn không trung này ba nát bắt đầu nhưng thôi ca đấy rồi bây giờ phải chọc con tra đấy chọc bông đấy nó có lời che cho nhom nâng chặt trái tuần để đi thông mấy đợt từ này lời nhom bắt tay đây nhưng mà con là chi làm nơi cái đấy nè quay ai công từ này là sọc mai nó này chọn lời từ này thôi chứ bật hiến trong hôn đây là nhom vào đây ní từ này chặt trái không luộc nhom bật tay ba chấm riệp group mấy sao đâu tiền máu mấy nhóm trong oi kêu anh khai từ chia thải cai thông và chúng nuôi một nhóm hay cả lạc hai nè mà chúng nuôi đại bao ở đây nè tôi sao anh thôi anh thì mình ba xóa công tập tua cá cướp cầu pin mê thằng ấy coi chơi hai thì mà bốc lên lại coi thoát cái ngày trên ngày tới kêu anh pra lỡ nhóm của bọn này từ đây mà tập nó kêu này trong tao ấy pra tới quay ôi ta càng nghe rung mà đi chậm ra kêu này pra đấy mà không muốn năng trong chi trong tha trong tới cái tha tới này na thôi không trong tới thế này nè bốc cái lớp tập ác nhung nặng đặt hai ca thang khơi một cái đường anh sự là bụng cha tụi ban mê phơ tam cái đi chọn bóng mê đã trong phơ chia bật thiên hay coi chỉ cái chấm nôm mê để dẹp về vào ban ngày rồi có lạc khái này mấy mê
មួយឆ្នាំលានដុល្លារ ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងសុំសញ្ញាហត្ថលេខាឲ្យទៅដល់តែនឹងទៅខ្លួនឯងហើយ ណាលឺអស់គ្នាណាលឺណានេះ បានហើយចឹង មេមកផ្ទាល់មេ ជុំទៀតហើយ ចាត់ចែងឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រង ចាប់ចែងការងារចាប់ពីម៉ោងនេះវេលានេះនាទីនេះ3នាទីនេះតទៅណារឿង ទទួលបានមែនខំសាមដាថ្មីអើយល់ណាអាណាកាន់តែគីអញឯងឡើង ហើយមួយទៀតគ្រឿនណាគ្រឿនណាខ្ញុំផ្ដាំមួយទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមករោងចក្រម៉ាស់សារាយសមុទ្រម៉ាក់អ៊ីសេរីថ្មីចិត្តចាញ់ហើយឲ្យតំណាងគាត់ត្រៀមខ្លួនម៉ាស់សារាយសមុទ្រម៉ាក់អ៊ីនឹងគឺសេរីថ្មីនឹងគឺជាប្រភេទទីបបាទពីមុនយើងជាប្រភេទកំប៉ុងតែឥឡូវប្រភេទទីបនឹងគុណភាពល្អលើសមុនគុណនឹង3ដងបាទល្អខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើមួយរយៈនេះដោយមានការសនំពោពីអ្នកប្រើប្រាស់បាទអ្នកដែលប្រើប្រាស់ត្រូវគាត់ថាពីមុនកំប៉ុងបបាដាក់តាមខ្លួនឥឡូវទីបនេះអូយស្រួលដាក់តាមខ្លួនណាគ្រឿនដាក់ទៅខែទៅអីស្រួលហើយល្អប្រើឥឡូវមានអាជក់ម៉ាសាមុខជាប់ជាមួយម៉ាស់ត្រាយនឹងមួយទៀតល្អណាស់ហើយតម្លៃវារឹតតែល្អ បាទគ្រប់ទទួលបានមេជូនពរឲ្យមេជោគជ័យជាពិសេសមេដឹងហើយថាផលិតផលរបស់ម៉ៃអ៊ីគ្រប់មុខទាំងអស់គឺថាបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនបងប្អូនគ្រប់គ្រងទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនម៉ាអ៊ីជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅជាតិនេះនិងជាក្រោយអេវ៉ាំង អូខេអរគុណមកទទួលប័ណ្ណបញ្ជារបស់គ្រឿងទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅណាបុគ្គលិកទាំងអស់សូមតែដៃបងសាទរទាំងអស់ បាទរកចូលបានទេមិនមានឈឺកន្លែងណា រឿង ប្រូយ គួយអត់ដល់អីគួរតែមើលហាប់កំប៉ាញមើលខាងផ្នែកលក់ផលិតផលមិនថាឆ្នាំដុតថ្មិញមិនថាទឹកយិនសិនលក់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អអ្នកលក់ច្បាស់លក់អ្នកទិញច្បាស់ទិញយល់ទេ បាទមេរងបាទ ផ្នែកផលិតកម្មរឿងណាត្រូវថតឆ្លងកាត់ខ្ញុំណារឿងខ្លះបើខ្ញុំបញ្ជាក់ថាតួទាំងអស់តួសម្ដែងត្រូវថតជើងឡើងលើដាច់ខាតតួត្រូវតែដាក់ជើងឡើងលើយល់ទេបាទមានអ្នកណាហ៊ានបញ្ជើងម្យ៉ាងខ្ញុំទេយល់ទេ ធ្វើចាំដល់ទៀតអើយ បុគ្គលិកទាំងអស់ស្ដាប់ហើយមួយទៀតខាងផ្នែកតកងឡានមេម៉ានគ្រឿង3គ្រឿងហ៎ 3គ្រឿង រៀបចំដាក់មុខហាងរហូតពេលណាខ្ញុំទៅដំណើរទៅជួបភ្ញៀវខ្ញុំទៅលេងកីឡាទៅជួបស្រីទៅស្ទីមម៉ាសាត្រូវមានឡានជូនខ្ញុំទៅរហូតយល់ទេ បាទមេរងបាទ អូខេ ធ្វើតែដល់មេរងហ៎ មែនទេសំណាសំ បាទមេរងអត្តចរិតអញ្ចឹងរូបរាងអញ្ចឹង ការដឹកនាំ អញ្ចឹងការដឹកនាំគឺរឹងមាំល្អ សំជាមេរង សមជាមេរង មេរងអី មេរងពង បងអើយសួស្តីបុគ្គលិកទាំងអស់គ្នា សួស្តីគ្រូ មេរង មេរោ ហ្នឹងហើយមេរងសមមេរង អត់ មេនៅចរេតម្លាក់ឲ្យគាត់មើលការខុសត្រូវទាំងអស់ហៅមេរង ខំសាមីដា មេរោកណាខាងហាមែន បើទាំងគូអត់ច្រឡំបើទាំងគូប្រឹងធ្វើការអស់គ្នាយើងណា បាទមេរង បើខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងទូទៅទាំងអស់បន្ទាប់ពីមេនៅហាងកូរ៉េអញ្ចឹងបុគ្គលិកទាំងអស់នៅនេះទៅស្ដាប់ខ្ញុំណា បាទមេបាទ កុំឲ្យខ្ញុំរីកែរឿងអាក្រក់ឬអាសើសម្រាប់អស់លោកអ្នកប្រាក់ខែមិនឡើងកុំឆ្ងល់ណាខំសាមីដាឲ្យតកងឡានសេរីឡានមកដាក់បុកហាងឲ្យទៅនៅ ខ្ញុំមើលតាមកាមេរ៉ាទៅនេះឃើញតែជាកូនចៅអីវក់វល់ពេញហ្នឹងបុគ្គលិកខ្ញុំពេញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយឡានហើយអីហ៊ានយកឡានខ្ញុំជិះទៀតអីក៏សម្រាប់នេះគ្រឿងឯងដឹងថាខ្ញុំនៅកូរ៉េថាខ្ញុំមើលមិនឃើញនេះកាច់កាមេរ៉ាទៅខ្ញុំមើលឃើញដល់នេះសម្បើមនោះសម្បត្តិធំនេះអេ ទទួលបានលោកគ្រូលោកគ្រូថាឲ្យខ្ញុំនៅគ្រប់គ្រងជំនួសលោកគ្រូ ខ្ញុំឲ្យគ្រប់គ្រងមែនប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកូរ៉េនេះហើយដែរមិនដល់ថ្នាក់យើងនឹងជិះឡានខ្ញុំប្រើបុគ្គលិកខ្ញុំក៏កាជាទេខ្ញុំឲ្យយើងគ្រប់គ្រងជំនួសការងារខ្ញុំមកថតសម្លាយថតអីទៅអីក៏សម្បើមហ៎អាចារ្យមែនអត់ ទទួលបានលោកគ្រូសុំទោសលោកគ្រូបើនិយាយមកឲ្យអស់ថាឲ្យគ្នាគ្រប់គ្រងគ្នាខំធ្វើមើងម៉ាត់ធ្វើឲ្យដូចពេលមេនៅដល់ពេលមេមកស្ដីឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំប្រធានរងហ្នឹង ចឹងប្រធានរងឲ្យដើរជន់ក្បាលពីក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅហ៎ មានតន់ក្បាលណាមួយនៅតែអត់ គេឲ្យជួយមើលការងារយកតាំងពីឡានតកែជិះហ៎ប្រើអ្នកនៅក្រុមហ៊ុនដូចស្មាតទៅដូចសัตว์ដូចធាតចុះខ្ញុំមើលតាមកាមេរ៉ាខ្ញុំទៅភ្នែកគ្រឿនដូចធ្វើដូចខ្លួនឯងម្ចាស់លុយហើយបន្តទៀតទៅហើយយកស្បែកជើងខ្ញុំពាក់ទៀតមនុស្សនេះថ្លើមដោះមួយមីប្រហែលជាកម្រាស់ពូន5ទឹកហើយដែរនេះតែណានោះហ៎
ចាឥឡូវពេលមេមិននៅមេទៅកូរ៉េខ្ញុំឋានៈខ្ញុំប៉ុណ្ណាវាស់មកដាក់ខ្លាំងគីឡូឲ្យស្មើមកធ្វើយើងធ្វើការមកបន្ទោសខ្ញុំទៀតខ្ញុំខំធ្វើការខំគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឲ្យមួយថ្ងៃនេះ 2 ថ្ងៃនេះទៅគ្រឿងឯងមិនបាច់ថតកំ pl ៃថតឲ្យញ៉ៃទេមើលទៅរកអាចកូនជីអាចកូនតាមតំណាំនៅក្នុងដៃខ្ញុំគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាគ្រឿងឯងលែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យទៀតហើយខ្ញុំសុំបញ្ជូនឲ្យទៅការអាចកូនតាមតំណាំវិញ ទុកអញផាក់ដួលឡូវអញដួលឡូវ មេរោ អញមេរងងប់អញឡូវហើយ រឿងទៅដល់កាយគោ អាងប់ អញ្ចឹងធ្លាក់អំណាញ បំប៉ាអញ ហើយគឺដៃជុំកាន់នៅនេះកុំឆ្ងល់បាទនេះគឺជាម៉ាស់ស្រាយសមុទ្រម៉ាក់អ៊ីម៉ាស់ស្រាយសមុទ្រម៉ាក់អ៊ីនេះគឺទៅតែចាញ់ថ្មីបាទសេរីថ្មីសេរីចាស់យើងនឹងលែងមានស្តុកហើយបាទស្រាយសមុទ្រម៉ាក់អ៊ីហ្នឹងគឺសេរីថ្មីបងប្អូនអរគ្នាអាចរកជីវបាននៅរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍ទៀតពីមុនបងប្អូនធ្លាប់ឃើញតែកំប៉ុងធំតែឥឡូវនេះដោយសារមានការសនំពោពីបងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ត្រូវច្រើនគាត់សុំថាឲ្យមានជាប្រអប់ទូចបាទប្រអប់ទូចនេះហើយគុណភាពគឺលើសមុន ជាប្រភេទទីបស្រួលដាក់តាមខ្លួន នេះគឺជាប្រភេទទីបស្រួលដាក់តាមខ្លួនណាបងប្អូនអរគ្នា ថ្នាំដុសធ្មេញយិនសិនម៉ៃអ៊ីស៊េរីថ្មីជាអ្នកជំនាញកម្ចាត់ក្លិនមាត់ស្អុយជួយបំបត្តិរលាកនិងស្រីស្រាយតាមអញ្ចាំងធ្មេញជួយឲ្យធ្មេញសនិងក្លិនមាត់ប្រហើមមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្រោយពេលប្រើប្រាស់រីឯគុណភាពវិញពិសេសបំផុតមានការធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនលំដាប់ពិភពលោក Samsung ទទួលស្គាល់ដោយ ISO 9001 និង ISO 14001 ហើយនិយាយពីតម្លៃវិញរឹតតែសមរម្យថ្នាំដុសធ្មេញម៉ាក់អ៊ីតម្លៃមួយទីបត្រឹមតែ$5ទេបងប្អូនដុសបានដល់តែ3ខែចំណុះទៅដល់150 ml ឯណោះហើយថ្នាំដុសធ្មេញម៉ាក់អ៊ីមានធ្វើការលក់រាយនិងបោះដុំគ្រប់25ខែក្រុងបងប្អូនកំងចាប់ពី10ទីបឡើងទៅនឹងទទួលបានតម្លៃបោះដុំពិសេសខ្ញុំចូលចិត្តដុសធ្មេញជាមួយថ្នាំដុសធ្មេញម៉ាក់អ៊ីខ្ញុំចូលចិត្តដុសធ្មេញជាមួយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញម៉ាក់អ៊ីខ្ញុំចូលចិត្តដុសធ្មេញជាមួយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញម៉ាក់អ៊ី ខ្ញុំចូលចិត្តដុសធ្មេញជាមួយនឹងថ្នាំដុសធ្មេញម៉ាក់អ៊ី